autobus i preveli su nas vodili u hotel. Tamo su nas lepo dočekali, primili, bilo lepo veselje i tako to. I kada smo svi se rasporedili u hotelu, ovi naši navijači, Kijevo, 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 i oni Rusi svi stali da gledaju ko sam, šta sam. U tom momentu dolazi direktor sale i kaže mene, mamuška, kažite vi meni što to Keva. I ja sam rekla da vi kažete mama, a mi kažemo Keva. I on se okrenuo i ko Tita počeo da plješte. Kaže Tito, Tito, Tito. Za Partizan navijam 20 godina. Od malih nogu sam počeo da dolazim na utakmice. Dao sam zbog velike ljubavi prema Partizanu, dao sam sinu ime po velikom fudbaleru Partizana, Momčilu Vukotiću. Ponosan sam na ovaj grb Partizana koji bratstva i jedinstva svih naroda i narodnosti Jugoslavije. Partizan ostaje klub bratstva i jedinstva i ostaje dosledan Titovim ciljevima. Za nas fudbalere, navijači i sama podrška sa tribina znači mnogo više nego što se u stvarnosti misli. Ta podrška sa tribina za vreme igre daje nam neku stimulaciju, motivaciju. Mi igrači sigurno da se trudimo, pošto vidimo koliko se i oni u stvari zalažu, koliko nas bodre i bilo bi nam zaista žao kad bi mi ih izgledali. Što kažu, to bila ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se 2 meseca tamo u Splitu, posle toga još 7 meseci u Beogradu. Uslov je bio, pošto sam se skidao sam uniformu, išao sam u civilstvo, da ostanemo zajedno, da ona dođe u Beograd, ako postoji uslovi da dođe, da budemo zajedno. I uspela je sve to da sredi i u oktobru mesecu 77. godine Partizan je igrao u Novom Sadu sa Vojvodinom, a moja bivša devojka polagala ispite na fakultetu i napravili smo pauzu u viđenju od 4-5 dana. Otišao sam umeđu vremenu na utakmicu u Novi Sad, pošto idem na sve utakmice na strani, a Novi Sad mi je isto kao i u Beograda idem. Smo se u gradu, pošto je položila ispit, sad će da me časti večera, šta je znam, provod, ovo ono. I u tom razgovoru pita me gde sam bio, šta sam radio za to vreme, ti 4-5 dana koliko smo bili da se nismo videli. Rekao ništa, bio sam na poslu, radio sam, u nedelju sam bio na utakmici u Novom Sadu i tako. I počela da me kritikuje, šta ćeš u Novom Sadu, trošiš pare za put, trošiš vreme, živce, ovo, ono. Ja sam mislio da to iz početka, u prvom momentu, da su to neke kritike, čisto ono da mi kaže da nam prođe vreme da nešto kaže, međutim, to se nastavilo tokom razgovora, u toku večeri. I u jednom momentu, što kažu, pukao mi je film. Rekao, izvini da te pitam samo nešto, jel ti to meni ozbiljno pričaš ili čisto onako da mi kažeš? Ja ti pričam najozbiljnije. Rekao, dobro, sreće moja, ja od kad znam za sebe, znam za Partizan, za tebe znam godinu dana, ja i ti više nemamo šta da razgovaramo. Zovnem kelnera napad i više se nismo vidjeli u sljedećih godinu dana. Da sam dođe da za njega živi, da ga bodrim i da mu se divi, njemu dajem sve što mu zatreba, makar nikad ja ne vjerovema. Njemu dajem sve što mu zatreba, makar nikad ja ne vjerovema. Ovo je moja porodica. Sinac sam učlanio u Crvenu zvezdu iz razloga što radim u Beogradu, manje više kolege, sve zvezdaši, i učlanili su ga prijatelji. Ranije igrač Crvene knjižica ga je čekala. To je bilo pola sata posle porođaja. Ćerka, kao i tata, samo što još ne ide na utakmicu, mala je, navija za Crvenu zvezdu. Supruga takođe, bez obzira što je rođena ovde, tast navija za Partizan. Izgleda uz dva oca dobra deca, ugleda se na muža. Čekamo da poraste, pa ću sina da vodim na utakmice.
pomoći Šestić, razređena odbrana Partizana, Krmpotić je u blizu za centrira, međutim ušao u kazneni skor, sada vraća loptu prema Šestiću. Ovaj Ninić je kaznenog balansna, može i onda centrira, odlučio se na bližnji. Da ide Hajduk i dušu sponzora Vujovića, vodi se na plan. Češić, Radanović, u napadu Slavić, Zarka, Hance, Vuković i Pekađi. Evo korner. Postoje različiti tipovi navijača koji, mislim, radi različitih sfera interesovanja dolaze na utakmice. Kad bi se pravila neka procentualna skala tih navijača, na primjer među njima, jedno 20% ljudi dođe na utakmice radi provociranja, radi psovki, nacionalizma, jedno 20% dođe zbog tuča, zbog takvih stvari, a tek 30% navijača otpada na one prave navijače koji stvarno dođu zbog utakmica, zbog navijanja, zato što vole Zvezdu i vole svoj klub. Jedini čovjek koga ja znam u gradu da je stvarno postigao nešto navijanje bez ikakvog foliranja, bez ikakvih takvih tuča, nacionalizma, znači stvarno iz svoje ljubavi prema Zvezdi, kome klub predstavlja sve u životu, to je to. Godine, kad je Partizan pobedio Zvezdu sa 2-1, Bjeković je dao u zadnjoj sekundi gol, mi smo otišli na Trg Republike na konja. Međutim, ja sam zaostao malo i milica je došla i rasterala. To je bio jako veliki nered. Kad sam ja vidio šta se dešava, ja sam poveo kozaračko kolo i obišli smo miliciju i tu smo igrali oko milice kozaračko kolo. Kad smo dobacio komandir, kaže pitao je Emil Crve komandira šta da radimo, a komandir je rekao pusti na Trgu Republike. Prišao mi jedan ja mu kažem iz Kozare, a on kaže da je dugo vreme, kaže ti bi... Pored skupljanja fotografija i raznih suvenira, moj hobi je da skupljam i ulaznice sa svih utakmica koje sam gledao do sad. Svaka mi je ulaznica na svoj način draga uspomena. Zovu me Kubura, to mi je umetničko ime, sa juga. Partizanovac od glave do pete i držim se jednoga pravila u životu: budi čovjek ili zvezdaš. Zove me još i pesnik sa juga, pošto sam autor svih navijačkih pesama Partizana. Imam svoju zbirku, jedno 200 pesama koje se pevaju na JNA, na jugu. Odnos je bio zvezdaši i ovi ostali nevidljivi protivnici naši, ne želim da ih spominjem. 90 zna se ko je. Jednom prilikom učiteljica u školi pitala jednoga nevidljivog protivnika našega, nacrtala na tabli 2 trojke, jedna je bila mala, druga je bila velika. Kaže, koja je trojka veća? Kaže, ova velika. Mislim, trojka je trojka, znate. Onda je, školu sam završio, osnovno pošao sam u srednju, tamo isto dokazivao sam stalno da sam veliki, išao sam na utakmice, odlazio sam sa prakse. Školu sam zanemarivao, Zvezda mi je bila sve u životu. Dolazio sam treninge, vjerovao sam treninge, pratio sam Zvezdu svuda, završio sam školom, počeo sam da radim, posle dolazi armija, tamo se događalo svega i svašta, svi su me zvali kao zvezdaš, niko nije znao vojnik, zvezdaš, nema problema. Zamenjivao sam kapetana, bio sam na dužnosti i kaže on meni kakvih problema ima, znate. Ja kažem, nema nekih problema, Zvezda tukla Vojvodu 7-1 on za glavu i tamo u kancelariju, kaže ovo je samo Zvezda. Volio bi da mi žena bude isto veliki strastvenik kao ja. Planirao sam neke svoje mašte u glavi, da se porodi centru Marakane, da se sin zove Zvezdan, ćerka Zvezdana. Novu godinu sam čekao na stadionu Crvene Zvezde 2 puta, bio sam sam. Nisam imao društva, ne znam zbog čega, možda zato što sam pravi zvezdaš. A kada sam se rodio, ništa nisam znao. Tada mi je otac Zvezdin barjak dao i tada mi reče, najbolja je ona, sada sine voliš naše šampiona. Poslušao sam oca, barjak sam nosio, celog svog života Zvezdu sam bodrio. Te crveno-bele, meni drage boje, volit ću ja Zvezdu sve od smrti svoje.
ja mnogo volim fudbal. I za mene je fudbal važna stvar. Imam koga da volim Partizan, imam koga da mrzim, imam svake nedelje bar jednom jedan veliki uzbudljiv događaj. Mislim da je fudbal ili jedan oblik lažnog emocionalnog života ili vrlo važna dopuna našeg emocionalnog života. Danas je nedelja i ja idem na utakmicu. Najlepša je